Besixoxa labantu ekhaya sibona ukuthi benzani sibhodile yonke indawo nangu ubaba lapho useMbonqane igama mbana Kama uthi ngenxa. yebo Ncube uhlala ngaphi Embonqane. kunjani kwale Mbonqane Hayi embonqane hayi siyalamba silakudla. Izulu latotisa. latotisa kakhulu Isalima kwatota kakhulu so. aliholi Asiholi. wakulala khona ukuthi aliyaphiwa lihole ukudla Hayi akukho. manje phela ngani Sesiphila nje abantu bembonqane sebephila ngokulayitshela amaroli enhlabathi ukuze bathole ukuthi bethengele imali. abantwana bakhulise njalo Abantwana kunzima vele siphila nzima kakhulu. abantwana wena Yena abantwana bangayi bangu-3. so bakhalele kuwo Bakhangelele kimi. unkosikazi la ukhona Unkosikazi ukhona. so lapho uquma so usiya khonale Ngiquma ngihamba ngenyawo khona. useMbonqane Yensembonqane. khatshana khonale Khatshana khona la ngilamali yokugada somele ukuthi ngiyecela emarolini ukuthi ngigade enze ngifike ekhaya. ufike ubalayitshelele Ngifike ngibalayitshelele ukuthi mahala hey so lapha-ke khona ngale bathini ngomkhuhlane we-COVID umkhuhlane we-COVID bayasincedisa sesiqalisile ukuhlatshwa lamhlanje besihlatshwe embonqane. uhlatshwe wena Ngihlatshiwe uyaqala iyakuqala okay ubona ukungahlatshwa iloko ngingahlatshwa. kukhona abantu abafile nge-COVID khonale Hayi ade singakabezwa. abagulayo kodwa Asidange siyabuzwa. kodwa lihlatshelwa ngalayo eMbonqane Sihlatshelwe embonqane esikhulu. Mbonqane esikhulu kulamanesi kumbe lihlatshwa ngabebutho abemguzo. abemguza amanesi Amanesi. right faka isikhalazo sakho uhulumende sizwe ukuthi uthini Thina isikhalazo sethu kuhulumende besicela ukuthi uhulumende abantu uyasincedisa ngathi sithola ama-project sibe le ndawo ngoba ngale mbonqane sisemaplazini silokuthi uma usuyakhile uxotshwe angeke usuhlala 10 years umnikazi weplaza aqase ukutshela ukuthi kasakufuni eplazini khulunywa nje kulabantwana abaxotshiweyo esikolo compound. Ubaba kanti wabhubhela langela nje amaplazini akhona sasicela ucela kumnikazi wendawo ukuhlalise so ungahlala uhlale phambili uyakuxotsha usulesikhathi eside usudinga indawo sithwala nzima yikho kusihlumeza kakhulu embonqane sisemaplazini. okay no siyabonga kakhulu